jiyan bi pirsan pêş dikeve, bi rexne û nirxandinên pêş dikeve. Divê em ji pirsan netirsin. تەماشەوانێ خانی تیڤی دەماوە خۆش بە هیوی دیکەم ڕەوشاوە باش بە جارێکە دن نەوروزاوە پیرۆز بە دەبێ خەلەکێدا زێ هەول بدم چەند مجاران بینم پێشبەریوە و لەسەر من مژارێن هان بچێکی بەعاقبن دەسەری فنجانە قەحواخوا حاصر کن ji bo ku em bi hev re hin qehwexweşî vexwin û şirovekirin û axaftinê xwe bi hev re parve bikin. Kerem kin. وە نوچەیە جدید هەلبژارتن و کاروبارê hilbijartinê hade pê li hundirê Tirkiye li hundirê Kurdistanê li derveyî welat berdewam e. Yani texmînê ku me digotin hade texmînê me derew dernexist. Li gorî ew texmînê hanê çû. Ew ê li gel çend kesayetiyên çepgir û grûpên biçûk ku bi mikroskopê nayê dîtin hevbendiyekî bi vî rengî bi navê Partiya Çep û Keskan bi wî navê hanê wê tevlî hilbijartina bibe. Pîroz bi ez yani ez hêvî dikim ku serkeftinekî mezin bi dest bixin û ev duruşmeyên ku ew pê bang dikin wê desthilatdariya MHP û AKP hilweşînin yani ez ji dil û can û ji mejî û ji gurçik û kezev û ez hêvî dikim ku pêk bê. Ev armancê han pêk bê desthilatdariya AKP û MHP têk biçe ka hela em binerin sîstema PKK wê Tirkiye çawa bi çi rengî ser çi astî bi çi şêwazî wê Tirkiye were avakirin bi saya serê sîstema PKK û rêberê gelê Kurd. Xem nake yani ji xwe re dibêjin ev 40 sal e PKK derewa difiroşi vî gelê hanê xapandinê û duruşmeya difiroşi û îsal sala fînalê ye û îsal sala zeferê ye û îsal sala dawî ye û îsal sala em ê dijmin têk bibin ev 40 sal e ev benîştê hanê di devê PKK de ye û naguhere. Yani ana yek benîştekî dikire demekî saetek, 2 saet, 3 saet yani naçe roj re. Wê bicû piştî bavêje. PKK ew nake. PKK ev 40 sal e vî benîştê hanê dicû û ev melecî 40 sal e ji van xapandinê hanê re li çepka dixe. Xem nake 40 sal e bereve bi 40 sal e 42 sal. Lê a ku yani ev duruşmeyên han pêk bê. Ev desthilatdariya AKP 20 sal zêdetir yani
دولتا ترك بريفة دبي دولتا ترك سرو بنكر ارتش استخبارات اقونومي ريفة برين دستورا دولتي جوهرت حمود قالك تشتكرن نها افي كسي كنتين هالبجارتنا جهة باب يعني بارتين اوبوزيسيوني دبيجي تركيا وگرينن دما بري AKP سیستما پارلمانتوی سیستما سروکوماری بگهرن يعني قالك تشتين كو AKP كري اف جماعات اف اوبوزيسيون وي بگهرن PKK جيد ناف ديجا PKK ند بيجي بگهرن PKK دي بيجي تيك ببم اف دس حلاداريا هاني وي تيك بب يعني شو جهبجي وي دتر PKK ولو خد بينا هذا بخولو دبينو كوش جهبجي انا لاخافتني كلشدار اولو گهدار بكن يعني تشتكي كولو وكي تسونامي وكي عردهاج وكي دبرمي بسري بك AKP بينت شكلو تنا اللي خمناك هناك يعني كسنة جو PKK باور دكن PKK چي بيجي باور دكن امي جهولي راكن بجهولي راكن باشه اگر سبه وبرز وجلان هات اخف يعني امي بيجن حل بجارتن هذا بالسركت بلوقا تشبو كسك ونظام بالسركت وقناغ جيهاش توي مثلا هاني كو كواليسيون كي دنابرا هذا بي AKP دتشي ببه اف دروشمه تيك برني وجهولي راكرني مي چبكن امي چبو عم بكن يعني وني بيجن دروشمين حل بجارتن هبون يعني هيزن سياسي دما دروشمين حل بجارتنا جيددن بيش نفي رنگي هاني يعني دريج سياستي رفاكيلي دهيلن PKK ناهيله PKK دولتا كور ناهيله جا AKP درفت و دليف جبو باشروجي و احتمالي كو AKP و هدف كواليسيوني كي يعني اگر برجواندي و خزمتا قلي كورتي ده بجبو چنا جبو چنا كمال قلشدار اغلطي جب هدفي و تشتي خو پیشکش دکه AKP جيلي گهدار دکه و گوتنين خوش بون يعني تشتي قلشدار اغلازي في بكم بحثا مثلا كردولو ناك دنافره يعني مسألة كي مجاري ديمقراطية PKK ويتشا غير ج قلشدار اغلو قبول دكه وقبول بك اگر قلشدار اغلو جدي بالصميمي به ناوي برسا كرد وكي برسا كرد برسا كي جدا برسا ناسنامه برسا ديمقراطية برسا دستوري انا يا ساي برسا كي ولوج يعني بتنا سريخوا لينا نرن برسا كي جناوة برسين ديمقراطية وإيها مولاتية وتشتن ببيرن جيهاني ليدنرن PKK في قبول دكه شبگرين ترك فين تشتي هان دنابا هذا بيشيد المسألة ونيز عيني نزيكاتية جهة بي نزيك دبن PKK شوان قبول دكه لي PKK لسوري قبول ناكه دبجه وجا برسا كرد لقو شكلو شمالي بيرو بوچونه PKK يعني لتركيا PKK قال لك ليبرال بتشبگرين جني و اي كو جرانيا وانتنا پر ولو ليبرال وديمقراط وديمقراطي وبيك بينا و يعني شو قيسة تعويز ده لريناد بيدا يا ريناد قالي كرد يعني تفكير سياسية قالي كرد كو بتشكي تكتيكين سياسي الترناتيف سياسي كاربينه PKK دوی مثلا هانه ده روجافای کردستان گلکی رادیکال و شورشگره باکور کردستانی لیبرال و حوالی کسکایی و حوالی يعني خمناك برا حوالی كسن لدشي جلوباليزم وكابيتاليزم ونظام وحوالی فامينيزم وحوالی هوموسيكسوال وخمناك PKK كيف أخوي PKK بري
خلكي يعني لسر بهني دخل زندانا لسر بهني او هنرمندي كرد او جامير روتين دا بلا دفتري خوفك دما قريلا ابو روتين دا يعني شهات سريوي دما قريلا ابو بيتشي اشكندا انين سريوي وجا نهاش مر كتيبه لرقاي كتيبه هوموسيكسوال تشيكرن وحمود نوشيا ديبو للرقاي لديش داعش هوموسيكسوال لدنياي حمود جفيانا هاتن الهمبري داعش يعني تاخما وكتيبة وطابور أتشيدكن لدجي داعش يعني أفتشتين هاني خمنا ببككي هنا إيه كسيكو بهاني عش بككي ربيبينن وهنا إيه كسيكو دروي بككي وكي راستين بشك وشبه بيقمان قبول بالك هنا يعني بككي شخوا خرطبونا بككي هاتی آواکرین لسر جهالتا گلک کسا و لسر برجواندی گلک کسا که برجواندی خود دناوا ماکینه یا خاپاندنا پککی دید بینن برجواندی وانی وکی سیاست مدار برجواندی وانی انا پروین بلدان یا یاسبه ور ناسکرین کو سری سدی حزار ور ناسکرین ها گو میری وی مناویش بیر کرد کارسازی کرد کو به دست جیت می قاشو هاتی کشتن گو پککنا یعنی پروین بلدان ناز بکه کو پککل دو کشنا میری ویه گل جمعی اف یقین تکذب بجی و دیسا بردوام بك دوبكو نجدت بلدان پککی هنك تشتا جويجير يعني تنازل بك جه يعني جي مقام يعني جي فلان نجدت بلدان برتوكي خوش سر پککی جسوكي برهبك آگر شي بيخوش امشاش هنا كسن يعني ازنابجم جامير ولوية لي اف احتمال هي اف احتمالك كسن جبو برجواندية خوا كاربن تنازل ji PKK û dere û xapandinên PKK û kiryarên PKK re tenazül bikin tawîz bikin ji bo wî xwe ne ji bo berjewendiyê gel ne ji bo pirsa gel ne ji bo qurbaniyên ê PKK ev tişt di mixabin di nava gelê me de heye kesên normal jî kesên nivîskar rewşenbîr siyasetmedar di vê makîneya hanê de ciyê xwe girtin û rola xwe dilîzin kesekî ku rabe wilo xwedî helwestekî rexneyî bi ji hestên niştimanî ji hestên demokrasiyê ji hestên azadiya ramanê helwestên azadiya ramanê rabe pir kêmin sir tiliyan tê jimar mixabin ev tişt heyî kam çi bikin yani çareserîkî demokratîk ji vê mesela hanê re em çawa bi çi rengî bibînin niha bi vî rengê hanê bi vî şêwazê hanê wê hilbijartinê Tirkiye wê HDP berdewam bikin ez yani hêviya serkeftinê ji wan yani ez serkeftin bi rastî dixwazim ser bikevin ji ber ne ji bo ka elawê ev dirûjmeyên di berî hilbijartina wê çawa pêk bînin wê çawa jê re wilo formûleyekî wilo bibînin ku na wê bibînin xem nake wê bibînin wê derewên hinin derewên din jî bikin ji bo xelk jî wê qebûl bikin xelk jî wê aqilmendî û kûrbûn û siyasetmedarî ji PKK û HDP re qebûl bikin wê bibînin yani li xwe naheyrin îdî gel di nav destê wan dibûye hevîr bi vir didibin û êzing jî hevîr û êzing jî û tenûr gelê vî rengê gelê Kurd bike tenûr û beşek ji gelê Kurd bike hevîr û beşek ji gelê Kurd bike êzing û bi vî rengî ev 40 sal PKK bi vî şêwazî nêzîkî gelê Kurd de bila birin eger ev gel قبول بك PKK ولو بين السرسري وي ويمدي يعني خدي PKK السرسري كسين بفيرنجي كيمنك زي دي يوز تشبيش افيك
لگوری داخویانی و چتیم کو دمت یاد درکتن خویای یعنی نامزد بلوکا چپ و کسک و پنبهی نامزد وانی سروکوماری البجارتنی سروکوماری تنه شما سردما صلاح الدین دمرتاش هبو و چغه پکیکه و هذا دزانی بکو صلاح الدین دمرتاش در ناکه تفلی ولو يعني نامزد خود داني وفقير صلاح الدين دمرتاش نهال دزنداني دي نها تني شما تني نها تني جبركو جبوري لبيشيا كو دنگي خو بدن كرجاغ اغلو يعني اب فيمانية حتى نها كو اعلان نكرنا بجهة بيرة كو دنگ جبو مجارة هالبجارتن انسرو كومارية ونبي آليبن ما جبو شارداريا اسطنبولي دنگدان براندام و نامزتي جهة بي وجبو سرو كومارية ندن جهة بينا ويبدن ويبدن بتشي بيجي بدن خاپاندنك دروك ويبكن وي بدن كلش دار اوغلو لي هيفيا مش خودي تماشافاني هيجا كو صلاح الدين دمرتاش بيفقرين يعني دنافا ليستين بر اندامين هالبجارتني بر نامزتي يعني بي بلوكي به جبو واني جبو باطماني جبو يعني جيكي كو تكز و صلاح الدين دمرتاش سر بكبه نعدمكي عثمان باي دمرج عمدي راكرن وبرن اورفاي يجبر كو دزانين كو جماور اي PKK لأورفاي نوكي لآمدي سري سدي حزار و كي بيجي محمد اوجلان لآمدي و بسر بكبه ونكيد خوازن شفانه كي بزلو لا بب ليستيا بارلمانتيرين كرد لآمدي وبسر بكبه طاهر أضيامان بتيخن ليستي وبسر بكبه لآمدي جبركو جارين جرانتي هي سري سدي ست هذا بو PKK لآمدي بسر بكبه ويبرن أورفا تفلي ولوجي عثمان باي دمر بسركه لأز هيدي ديكم كو صلاح الدين دمرتاش اندام لسر ليستي ليستايا على البجارتنا آمدي به جبوق PKK بالزوري بالدنقا بالصندوقة بأنجام البجارتنا صلاح الدين دمرتاش جزندانين درخينه وديسا بقرينه نوا سياسته نوا برلمانتوي فقير وخواريه لسر سوشيال ميديا يعني لسر انستغرامي ولسر تويتري يعني مدحت سنجر وباروين بولدان وحمو اكيبا اكبي اكتيف تره از هيفي دكم كو هادب و PKK صلاح الدين دمرتاش بتني نهيله يبقى اجبركو بري كري يعني صباحات تنجل جهندري زنداني درخص لما بو برای اندام هاي بجارتني وتشو بارلمانتوي هابي منطقي هاني كهلا ام بنرن اگر ويبليستيانا يعني بتيكي بليستيا بر انداما يجبو البجارتني بارلمانتوي يانا ولكي دري اگر بالراستي PKK وهذا بتخوازه صلاح الدين دمرتاش جزنداني درخينه دبي في بك اگر كر وهيفيا مش خودي يبك اگر كر يمكي او نویسا PKK كل سر مالپلا ليكولين مالپلا استخبارات PKK ليكولين كو جهاشتي هذا بي وجهاشتي حمو اندامه وبرپرسي PKK او نویسا كو صلاح الدين دمرتاش دكه شوپاژوی یلدرم مرکیت و شاهین دونمز يعني اوه چاقي جم ام چی بکن جوه نویسا هاني يعني حالا برا بك فشتر من سر بمسألة بآخبن برا بك انا از سر زيدنا آخبن لتنز اشاره ددم يعني PKK نجي وقت خصو لكي
ودروتية خوا يعني بشي خلكير خمناك أم في مجاري دين نالك أنا سرنا آخذنا أم يعني از براستي از هيفي دكم كو صلاح الدين دمرتاش لسر ليستايا عندما به وبسر بكذا وجو زنداني دي سابقاره جي خوا ناف پارلمانتويا تركيا وكاري سياسي بك برا ابيك بي خمناك بشر مرد كارجا مجاري دن ورخنا دن لبهك كيبك ام بچن مجارا خيادن لهری من پاراستنا مدیا نوروز تی پیروز کرن باش مالا خدای آوا شروان پککی چکدارن پککی نوروز پیروز دکن افشکی نورماله گلک جارات چی بیه و لیتشتی نه نورمال کنها پککی ده ناوا نقشه کردستانی ده نقشه کی ولو تایبت تیگه و ترمین تایبت دناو يعني دناوا مدياده PKK بلاودك چیه مثلا افتیگه چیه کو هرما خاکور که یا گریدای هرمی پاراستنا مدیا یا گریدای هرمی پاراستنا مدیا هرما خاکور که دجا خاکور که و متینا و گاری و قندیله و حمود شیروکن و دورین کو PKK لینه و دستلاتداره گریدای هرما کردستان عراقی PKK بزانبون ولودک بزانبون پرچبونه چیت کانا سببیجه هرما شنگالی گریدای هرما پاراستنا مدیا کسک دکارش PKK رو بیشت شما طولو داخله سببیجه سلیمانیه گریدای هرما پاراستنا مدیا سببیجه هولیر گریدای هرما پاراستنا مدیا تدبیقی هرمی پاراستنا مدیا ایشیوش آمده تنه ایشیوش جولمرگه و بینگوله و موشه و بطلیسه تنه افنه هرمی پاراستنا مدیا اینه دورین دنن اف چیروکن دنن لجم PKK يعني PKK بفي رنگی بفي منطقي هاني بجغرافيا جي دليزه بديروكي جي ليستيفا بجغرافيا جي بليزه شخوا يعني رولا PKK دوهرتنا ديموغرافي و ديركت بنا ديركت به يعني افتشت حي كا جا يعني ببيتشي منطقي PKK بهانش في مسألة هاني ربيبينا افجي جي برسي برسادن كا افهيزن سياسي لباشور كردستاني چواج PKK را قبول دكن كو PKK رابه يعني هناك دوران بيج نقري داي يعني انا وي چيج PKK كيم ببه كو بيج هريما خاكور كي قنيلة سر باشور كردستاني شما وي بولو بك هريمي قريداي هريمي پاراستنا مديا كو هريمي پاراستنا مديا چي هريمي يعني اف چما PKK بي پرچبون هاني بي منطقي هاني نزيكي جغرافيا كردستاني ده نزيكي ديروكا يعني ديروكا كردا رش بك كسكش PKK رنه بيج چما يعني سرهلدانين كردا شوندماي بميني كسكش PKK بولو PKK بيج سرهلدانا شيخ سعيد جبو خلافته بو كسكش PKK برسما PKK ند آپو بيج مصطفى كمال آتاتورك ندش من اقالي كرده كسكش جا آپور نبيج ستوب لناوا PKK در دورا PKK دي آنها PKK جيواد بيج هرمي پاراست خاكور كي گريداي هرمي پاراست نمديا وديت
يعني إيما از بلكي نكس بيجن والله تشتكي نورمال وبشوك از نورمال لفي مثلا هاني نانرم اف دتايا كي بتشوك يتشتكي مزن وخراب وجني لدوي جبر في مخست از بينم بيش بري و ببلغا بنوچا كو والناس بكن بيتشولو زراف چولو زراف ودمدريش پکیکل لسروی گلی ها لسر جغرافیا کردستان دیروکا کردستان گلی کرد دلیزه ام بچن مجارا خویا دن هر دمکی در باس دبه هر چنداکی در باس دبه هپگه هزیم پاراستنا گل داقیانی کی درتینه و تیده ناسنامه یا شهیدان دده دیار کرن جبو رایا گشتیه اب تشتك نورمال بو يعني اب نوتشياك وديت نورمال بو يعني نتشتكي نوي يعني لي تبليولوجي نتشتكي نو بجيت بمرال السر راوست سرساغيش بو مال باطي بان شربانا بان شهيدا وبرا قالي كرد صاغبه اللي جبو ولو برس وندانه به وراستي وندانه به جبو كراستي وندانه به بيوستي كو ام هناك برساجي لفر بلبينن كنها يك سروكي باسكي عسكرية بككي هباقا إذن باراست ناقل كان هاكية سروكي يعني نور الدين صوفي كو دولة ترك أشكره كو فروكين ليخسي وجيانا خوش دستاي هكا انكار كر بالدرو انكار كر هن آگاهی جنابا پکیکی جمر هاتن کو جامر جیانا خوش دستاي هن آگاهی اندنجي اوجي جنابا پکیکی جمر هاتن كنا يعني بريندار بيو بريناوي يعني بي ربك يعني شاريك إنسان فلج بيه وروشاوي پر خراب كي نور الدين صوفي لكور دبيجن هناك دبيجن لمخمورية هناك دبيجن لسليمانية لروشاوي پر تشتك جينا ماي ولو دبيجن باشك كانها كي باوس أردال كي أجر باوس أردال برا بكي إعلام بقى بيجي باوس أردال بريجي شكلي بيجي صورة معمل سيبه بري دقوتن ولا باوس أردال سروكي هيزن باراس ناقل كي أف هيزن هان ريفا دبر أحباس ريفا دبر إنش كشتنا محمد قرسنجر وإبراهيم بلجين جوال شاغي ودوسيا عسكري يعني هم آمد الساعة باستي دما بازي طباخي جي بشتي بازي طباخي مثلا هاني از نظرم يعني عباس حياة چه درجة دناوا شراد مايه بيه قومتان و دناوا شراد بريندار بويه اگر کسی انگو دناوا پککی ده
إيبري وإينها كاربن جمر ولو سي في جينا نيجاريا عباس جمر بيجن عسكري كو عباس حياة شو درجة براسي مرة كارجي آنسبة بيجي بيجي جنرال عباس جنرال دوران قالقان يري جنرالي بچرنگي دوي فان برسيهان بيك بي يعني اف جي بي بدري دو يانجي سي ابدا ما كو هپگه ناوی شهید عادت دیار کرن يعني چما روجبونا وان داناينه جهه جدايك بونه كوبانه يا قامشلو يا آمد يا جي وان يا جي ديرسم لي روج وصالي داناينن جبر چه سبدم هي چه بهانه هي كور روجبونا وان شهيدي هان داناينن وفتشيرن وان دادكن يعني انا خلق نكارن هرن بكوله وروجبونا وان كسي هان بده ديار كرن كود دما دنا تبلي PKK بون ددن ديار كرن كنجي تبلي PKK بويه لينا ديار كرن كنجي يعني هاتن دنياي وشخوا خاطر خصنا وان جيجياني ديار يروكاوي ديار دوان داخو يعني هاني لي نادن ديار كرن روجبونا وان جبر چه جبر کو اف کسین کو تبلی PKK بون ده تمنه کی بچوب تبلی PKK بون اگر PKK دوان داخیانی هانه ده اشکره بکه روشبونا وی شروان یا وی شروانا هان خو پیس دکه کو دناوا رفع هپگه دو PKK ده زاروک هنه تسدم تبهانه وکیدن تنه جبو برشارتنا روشبونا وان شروانا وان شهيدة اگر تشتك دين الجمعة بكرم كن برا جمر ديشن ام بيشن مجارات gelek jara بحثا مجارا كسين وندايا كريد ونداين بناوا PKK ده بفيديو ببلغة مداي ديار كرين كسين كدناوا PKK ده ونداين PKK وانوشتين لي چارانو سوان ناد ديار كرين مبحثا لازقين مالا قدو كر مبحثا لقمان كر مبحثا يعني قالك كسين دم وكي قانون وقرال لدناوا PKK ده كسين كوش سر 10 سال يعني شي 7 سال بكارن بيجن برا زيده 10 سال لسر جيانا وي درباس بو تخ خبر جيتنا تنو چه جيتنا دناوا PKK ده ناس بكم كو PKK وي كشتي سري سدي نه بهنوك نوتو نه PKK وكشتي تسدم تنيو كو چارانو ساوينه ده ديار كرن يعني جي دناوا وندايا ده برا PKK بيجه هنا كسين دناوا PKK ده وندايي هنا اف دناوا PKK ده تنه يا شروانن يا خاينن يا شهيدن وندايي تنه دناوا PKK ده دوسيا وندايي تنه يابانا يعني افتش تنه مالباتين وندايا ايكو بدستي جيتمي ودولتها ترك هاتن الرواندن وجيانا يعني هاتن كشتن دولتها ترك اشكرناك لدناوا PKK شي دو وداي هنا دولتها PKK وانا اشكرناك خوزياج بالا خدير كشن داي كن كردا در كفن ورايجن صورت زاروك يخل قامشلو لديرك يعني دايكن شهيدا دايكن شورشگرا دايكن وندايا رابن بحثا زاروك يخيد ناوا PKK بكن دمندي
PKK و ئاپۆچی جوانên شۆرەشگەر نەشاندن بسەروانده و لوان نەخستن و نەگوتن vana xayînin و hevana berzanîn û hevana hevalê dewleta Tirk û hevalê mîtêne û antî-propaganda dikin. Ew ê wilo bikin. Yek were pirsa wendayiyan di nava PKK dibilivîne bi vîrê û dibe ku PKK derbasî mala wî dibe ha, mala vê malbatê dibe û nan û ava wan jî dixwe lê zarokê wan jî kuştiye. Ev tişt heye. Ser asta bajarekî biçûk Dirbêsiyê bi behsa çend malbata kir ku PKK derbasî malê wan dibû, li malê wan bi nan û bi xwarin û bi hemû yanî rêz û rehetî didîtin lê PKK bixwe dizanî ku rêxistin lawê vê malê tasfiye kiriye, kuştî bi tuhmeta xıyanetê. Piştre wan şehîd elan kirin piştî çend sala. Xweziya ji mala Xwedêrê li Bakur yan jî li Ewropa yan jî li Kurdistana Iraqê, li Kurdistana Başûr yan jî li Kurdistana Sûrî komeleyên wendayiyên di nava PKK de çêbibe. Rêxistinên ku çêbibe behsa van bûyerên wendayê ê di nava PKK de bikin. Xweska demê helwesta PKK û nivîskar û rewşebîr û saziyên di nava PKK de minê bidîtene wê bi çi rengî nêzîk binin. Xweziya ji mala Xwedêrê hinek malbatên wendayiyan ê di nava PKK de ê gerîla, ê şervan, keç û xort malbatê wan biçin cem İHADê û ji wan re bêjin İHADe, Şaxê Amedê, Şaxê Stenbolê, heva wê ne, heva foto, heva nav ka dewa zarokê me li cem PKK bikin. Çarenûsa van zarokê han çi ye? Demê bidî ez bibînim İHADe İnsan Haklar Dernekê wê bi çi rengî nêzîkî wendayiyên di nava PKK de bibe. Ka ji dîroka damezrandina İHADê û heta roja îro xweziya ji mala Xwedêrê we ji wan re dibêjim berev daxuyaniyekî İHADê İnsan Haklar Dernekê daxuyaniyekî tenê têde behsa wendayiyên di nava PKK de dikin. Şervan, keç û xortên Kurda ên çûn çi ye ji bo azadiyê lê dijî artêşa dagirker ji bo Kurdistanê û PKK wan wenda kir. Em nabêjin tasfiye kir, wan wenda kir. Debere İHADe bêje erê heva yek, du, sê, çar bi rastî İnsan Haklar Dernekê. İnsan insane. PKK wenda bike dibe İHADe çarenûsa wî bişopîne. Binpêkirînê mafê mirova bi distê PKK dibe İHADe bêje stop, bi distê dewleta Tirk dibe İHADe bêje stop. Cudayî di meselê de tune be. Siyasî û îdeolojî di mafê mirova de tune. Mafê mirovan mafê mirovayî kesk û şor û şîn û zer têde tune. İnsan Haklar Dernekê İHADe dibe bi vî mintiqê hanê. Li gorî prensîba, li gorî daxuyaniya navneteweyî a mafê mirova tev bigere. Ne li gorî bidizî emr û telîmatên PKK û ê ku têke bi xizmeta PKK behs bike, bere behs bike. Bere dewleta Tirk, rejîma Tirk cî temê rezîl û riswa bike. Lê bere behsa çarenûsa kesên wenda di nava PKK jî de bike. Ez hêvî dikim, ez wilo fêm dikim. Komeleyên mafê mirova ê objektif ê bi rastî girêdayê mafê mirova gerek bi vî rengê han tev bigerin. Xweziya ji mala Xwedêrê ev xewnin. Ji bo di nava rewşa PKK û sîstema PKK de xewnin. Yani nemumkin e ji nava PKK hinek kes rabin û dosya mafê mirova bidin pêş. Binpêkirînê mafê mirova di nava PKK de. Eger ev dosye vebe yekemîn kes ku were darizandin Cim'a ye. Gelek kes di nava PKK de. Lê Cim'a ji ber ku emr û telîmat daye ji bo kuştina birîndarên PKK. Gelî parêzerê mafê mirova dengê mi tê we. Yani Osman Baydemir jî parêzer bû û Salaheddîn Demirtaş jî parêzer bû û di nava HDP jî niha parêzer hene. Bi çi mintiqî, bi çi exlaqî, bi çi qanûnî, bi çi prensîbî win
بهانه جي جمعار دبینن کد سال 1909 دواده امر و تعلیمات کشتنا بریندارین PKK کچو خورتین و کچو خورتین کردا ای گلی کرد شروان آزادی گورن تصفیه کرن دشکفتین هفتانینه و خاکر کد کالاش مر بیشن عالی قانونی و عالی اخلاقی ده ازولو يعني خودی جسارت و خودی باوری و خودی پرنسیب و خودی هلوستین دناوا ایهاده دست ببینم ده کنگی وقتی بیجن کام دوسیا وندایا دوسیا بن پیکرنه مافی مروفا دوسیا بن پیکرنه مافی جنه ده هندری PKK ده ببه وی چاگه ایهاده و ایهاده به وی چاگه براستی ناوی وی انسان حقلر در نکبه نه انسان حقلر يعني بدست دولت آتر كاتبن وندا كرن يعني يانجي انسانين كو هاتبن رباندن هاتبن تصفیه کرن مرا بکول مرا دبینه چند اندام جیت مجی برد نوا PKK ده بود اندام PKK بود محمود يلدرم يشل هم انتعمي PKK بود عبدالقادر آيگان كنا حال سويد اندام PKK بود و گله کسیندن جناوا PKK چون ناوا جیتمی و اف کریارن رواندن و کشتن و تصفیه پیک آنین که ناوا PKK دیک چکرنه خوده زانم ناوا PKK دی چهاتی کرن خون بجی ازی بیجم روش کیش روژا یعنی اترسم از خاطر خوشبیج دنیای بخوازم و دوسیا بن پیکرنه مافی مرو و دندری PKK دی و نبه دوسیا وندایی دندری PKK دی و نبه آبود بیجه حتی 10,008 14,000 کس دناوا PKK دی حتی تصفیه کرن انسان حقلر در نکه ایهاده لسر دا خویانیا اوجلان چه گود چه دا خویانی در خست تکس کر لی پرسین خواست گود کام بپرسن اوا اپو اعتراف دکه بیجه افتش دندری PKK دی به هجمار چد بیقای وانیا گویا هجمار دی 14,000 بویرین تاری ای تصفیه کردنه ای وندا کرنه ای بویرین قرش تاوان قرش دناوا PKK دی چی ویه ایهاده چیو مسئله شوپان دیه کو اب واجبه ویه یعنی ارکو دلامت ایهاده که ایهادهش بو به مسئله هانه چی کری خوزیاش مالا خودی رو روش کی تشتین بفیرنگی هانه لقامش لو لدیره که ولآمده مالباتن وندایی دناوا PKK دی چالکی دار بخن و بانگ بکن کو چارنوس و جیانا زارو کیوانی دناوا PKK دی وندا وره زلال کرن وره دیار کرن ام بچن مجارا خویا داوی لروجاوای کردستان کی لنوچه بنر و ببینه کو یعنی تفگرا روشنبیری و یهاشتی عرشه خوده سینما رومان پیشنگه پرتوکا نظارم چه یعنی گلو گلستانه کیولو لی به تماشا بکه و گلو ببینه هد نوچه جی دو دید که سینما کردی ویلوی داره وکی کورس وکی پرورده کرن وی ور پیکانی کی لگوری ناوا و ناو جدی تنینیم لگوری ناوا یک تنه جروجاوای کردستانی شیرو هندی جی کیه زاوی بری ایطاها خلیل بو انا زانم يعني لي از نازكم تشتي آگاهیه جاف شیرو هندو وكي سينما تشيكر وكي فيلم تشيكر وكي نظام شد نا دقي كابا ودقي غارة لجنب PKK لروجاوای كردستاني شيرو هندي خمناك وجا چند كسي دنجي يعني ولو زقرت مقرتيكو الدردورة أحمد حسيني
جوانتتر هي شوف چیرۆکە جوانتەتەر یەکیش عامودەیە کیژان جاراکو ببینە هۆشنگ ئۆسێ پرۆبلەمێکی وی و نویسکارێکی عەرەب هەبێ بۆ ڕەخ نەدەکەم یعنی وی بچێت جەمی نویسکاری عەرەب خۆ بکە عەرد خۆ بکە سۆل و ئەوەی نویسکاری عەرەب هینی زمانی کوردیچ و چەند خەبەراش هۆشنگ ڕبێژن بە عیماد فواد ژیر ولۆ کردبوو بۆ وەکی دن ژیر ولۆ کردبوو ئەv ئەز yani vî kesê hanê di navbera ji bo ku wilo xwîna xwe bi Helîm û Ehmed Huseynî re xweş bike gelek tişt kiriye û bi wekî din jî ev nimuneyên ku niha yani pêşeng û serkêşê tevgera nivîskarî û reşebîrî li Rojavayê Kurdistanê wey serxêrê be wey pîroz be îja li êku li meselê binere yan jî kesên ku wê kursên sînema yan jî yani hezkiriyên sînemayê wê biçin vê kursa hanê vê perwerdeya hanê wê ji şêrûhindê hênî sînema bibin ronahî û kamîra û nizam û gelek tiştên baş em hemû hewceyê perwerde ne ez niha vî programê han pêşkêş dikim ez ser mobaylê pêşkêş dikim û bi alavên gelekî normal yanî bes ez naçim cem şêrûhindê û ez naçim cem avan zigurt migurtê hanê ez perwerde ez hînî perwerde li ceman nabim ez çawa biaxivim yan jî çawa binivîsînim yan jî çawa programekî pêşkêş bikim xem nake lê di nava navên kesên ku qaş û mamosteyên sînemano wê xelkê perwerde bikin navê şêrûhindê tenê li pêş tê yanî wekî din ez ê din nas nakim wilo ji nav xuyayê hemû bakurî ne piraniya eger ne hemû bin piraniya wan bakurî ne ku yanî wê pêşkêş bikin xem nakim bere pêşkêş bikin tevlî wilo jî ez bi çalakiyên bi vî rengê hanê lê neçin xelkê nekin esker ji ber ku car carna kursên zimanê kurdî çêdibûn ji PKK şervana derdixist neçin xelkê nekin şervan û bişînin çiyê û sînema li çiyê çêbikin û ew feqîrê xortê ku jiyana xwe ji dest da Xelîl Oysal rehma Xwedê lê bica mêr yanî mewhûb bû yeteneklî bû tiştek li cemî hebû yanî him ji aliyê foto hem ji aliyê sînema ji aliyê gelek kesin wilo jiyana xwe ji dest dan di nava PKKê de mixabin hiner li ceman hebû yanî rehmetiyê Serhed rehmetiya Mizgîn rehmetiyê Çiya ev hemû hunermend bûn di nava PKKê de jiyana xwe hinek kesên din jî ê ku şano lîstinê ku yanî dibi ku rotîn da jî di nava PKKê de jiyana xwe ji dest bidan lê qey xuyayê dê û bavê rotîn dan nanekî danin feqîrekî û Xwedê yanî emrî wî dirêj kir xem nake lê a baş ew e ku van tiştên tên kirin ewle ne îdeolojîk bin mere bi rastî sînema biyane ez dema li Tirkî bûm sala 2010 ku ji Sûrî reviya bûm ji ber rejîma Sûrî li Stenbolê me hin sînema çêkerekî yanî nêzî PKK dostê PKK Kazım Oz filmekî çêkiribû navî Bahûs ev film jî li ser jiyana PKK dema ku li nava yanî Zanko Üniversiteyê de wê qunaxa hanê qunaxa heftê û di du heftê û sisê heftê û çar yanî şêwekî ne dîrekt Apo û PKK çawa nava Zankoyên Tirkiyê de tevgera PKK de dixebitî filmekî vî rengî çêkir û edim qey piçek finansekirin peyda kiribû belkî şaredariya Amedê û hinek PKK û hinek wekî din lê feqîrê Xwedê ev Kazım wî kirin dizê sola wî wî birin çiyê mehkema jî çêkirin xêr ya bo çi meseleyê
ده چما تا ده هندري فيلم ده هن ديمان درباز دبن كي تعزي بهوالي خور الرازاي عند يعني خواندواني universiteni ucvaka İstanbul'u. Ucvaka tiştî bi vî rengê xanê pir çê dibin. Yek ji xalên ku li ser filmê bahoz dîmenekî dertê keçikekî ji ser text radibe tezîye û xwendevana universiteyê pişt re ev keçik û hevalê wê her du jî diçin çiyê. Tedbê qey kesekî di nava PKK de tu nebû wê çaxê kesên ji hevdû hez dikirin yan jî zewcan dîbûn û tevlî PKK dibûn. Normal e. Ev tişt normal di sînema de normal e. Di huner de normal e. Çûn vî ji rebenê hanê ya nedigotin ka dindirê PKK de çi çê dibe. Li mala ocanan li Apo li Şamê çi çê dibe. Li kampên çiyê çi karîset çê dibe. Pirsa vê meselê nakin. Çima feqîrê reben Kazım Oz vî dîmenê hanê daxistibû di sînemê de di filmê xwe de êrîş li ser wî hat kirin. Di du Kazım Oz dîmenekî di film de derbas dibe dema xwe rexnekirin. Xwendevanê zankoyê ne ciwanin di nava rêxistinê de yekî xwe rexne dike û biçekî wilo komîdyet meselê de. Na te çima te çiyê bi qerf û henek di nêzîkî eleştirî û öz eleştirî rexnekirin û xwe rexnekirin te çî di filmê xwe dibikare anî ev nayê qebûl kirin û wî şermezar kirin. Ev filmê bahoz dewleta Tirk şerî wî dikir ji ber ku Kurdî ye PKK jî şerî wî dikir ji ber ku biçekî di nav dikevana de tu niha yanî ne ku Kazım xwestî rexne li PKK bike tiştî wilo tune bes xwestî biçekî filmekî çê bike nêzîkî rastiyê be. Kazım me hevdû dît û li ser filmê wî di rojnameya Alhayat de nivisand. Ser vî filmê hanê ku her du alî şerê vî filmê yanî filmekî wilo mexdûr bû. Ji aliyê PKK mexdûr tevlî ku çîroka wê ser PKK û ji aliyê dewleta Tirk mexdûr bû û sedemê dewleta Tirk çênaz kirin. Filmekî din Miraz Bêzar min dît filmê min dît min li ser wî jî nivisand min Miraz jî min wî dît û min pê li ser filmê wî min di rojname Alhayat de nivisand. Ew jî camêr mala xwe li Almanya firotpere ji vir anî peyda kir ji bo filmekî li ser kiryarên dewleta Kur û cîtemê û revandin çawa xelkê birevînin û tasfiye bikin û bikujin dewleta Tirk. Kiryarên dewleta Tirk ku di hundirê vî filmê sînema de eşkere bike Miraz Bêzar vê kir. Dîsa PKK li hemberî wê sekinî û dewleta Tirk jî li hemberî wê sekinî. Çî ya bo wela tu didî diyar kirin ku PKK zarokê şehîd û malbatê şehîd hemal dike. Ku ma PKK malbatê şehîd hemal dike. Feqîr û heyî ji meselê te na. Lê dixwest rexne li şer bike. Şerê qirêj ku zarok dibin qurbanî, malbat dibin qurbanî, feqîr dibin qurbanî. Bi vî mantiqê hanê Miraz Bêzar nêzîkî meselê bû û bû mijara şer û êrîşên PKK. Evî filmê hanê ew jî filmê mexdûr bû. Yanî sînemeyekî wilo îdeolojîk hizbî ku reklamê bike ji PKK re îdî yanî dilê xelkê jê li hev dikeve. Helbestên bi vî rengî, romanên bi vî rengî, çand û hunera bi vî rengî îdeolojîk yanî xelas şêr û hindê û ev ciwan te terbere herin ji xwe tevlî gerîla bibin û li wê derê çêra dilê xwe tişta çê bikin û têra dilê xwe xebera ji hoşengir bidin û çêr û dijûna ji li ser bimêjin. Bes ez naz bikim ku bi rastî vana semîmî ne. Bi rastî apoçî ne. Ne apoçiyê sexte ne. Ne apoçiyên ku ji bo berjewendiyên xwe hazir in yanî hemû tiştî bikin. Her tiştê xwe bidin. Her tiştê xwe ha. Yanî ez behsa her tiştê wan. Hazir in bidin lê tenê ji bo biçekî ji xwe re cihekî din li cem PKK çê bikin. Ez ji we re dibêjim çûyî ji nivîskarên Ereb hînî xeberên Kurdî kirî ji bo
أبي عرب جي سبي عربي تفيك أبي جربش يعني جبو خاطري هوشنگ بإيشينه دچ نویسکارکی آفه نویسکاریم پککی آفن جبو هوشنگ بإيشينه دچ نویسکارکی عرب هینی چير ودجون خبرين كردي دك أذي عرب جي تجمر وان شيري هذا بيش وان قطني هذا بيش في اف جانبونا هاني سركيشي يعني تابورا جانبوني دنافا چاندو هنرا كردي ده نها برز أحمد حسيني وإيوكوي أفي كسن كو وان في شيوي هاني خدي دكن كدي دكن اف شیوه کرێت ناوا چاند و هێنانا کوردی ده کو یعنی ڕۆژیش ڕۆژە نەخۆدی هەلوەستێکی ڕەخنەیی لە هەمبەری پێکێکێ لە هەمبەری کریارێ پێکێکی بوون بە شێوەیەکی هنەرمەندی بە شێوەیەکی نویسکاری بە شێوەیەکی نزانم چ ببی منطقی هانێ ژیانە خۆ بەردەوام دەکەن دەبەرە بەردەوام بکەن پێکێکێ وان حەزار جاری پیرۆز بێت ئەو دەڤەرا کو خەڵ سەر دوکوژن مە دەبژێ بەردا وام رخنه دکن اما اجي وكوان ماما نها حمود بن وكهوالا قوتي دبن دينا تمامد ويونا تمامد نها وكارو خباتي خو بردوام بكرانا يعني شمرنا لازم يعني دما بكيكي بودة سلاداري وزندان وكسين بفيرنجي هاني مجور هشت هرن تير جوي درشكا هاني جوي شوربايا هاني تير بخون ويمدي ون تير نبن حتى مجارێکی دن ناوا خێر و خۆشیە ده ببین ژیان bi pirsan pêş dikeve bi rexne û nirxandinên pêş dikeve dibêm ji pirsan netirsin